Rodi in pasal anay don. Miss Mizoram sang nila som pasari Rodi H. Vanal khiat pui chuan ako pui turom mi atong ta. Oktober tla hian tiam tlate anti don ani. Rodi pasal tur hi silal ruat kima aniya. Oktober ni thum sang nila som pathum hian long tlai veng puya an kusui don ani. A pasal tur silal ruat kima hi MPS ni in long tlai Additional Superintendent of Police dilai ani. An sung kwa hian long tlai veng puya an cheng ani. Rodi H vanal khiat pui hian kum sang ile som panga khan Mizoram University atangin social work azir zawa. Kum sang ile som pasari khan Miss Mizoram thanna telin winner ania. Femina Miss India sang ile som pasari thanna Mizoram ayo in atel le a top 15 ain hlang kai ani. Rodi hi Femina Miss India thanna a Mizoram atanga telma saber le atleng sang ber arani tareng ani. Rodi H vanal khiat pui le silwat ki mate nupa lim tak ni turin le sung ko lim tak andin theina du sangna kan hlana. Rodi hi anula me thatak kan khiat thawangin leitling takania. Ama hi tuna kan soita angkhan Femina Miss India te po lozu tel to atleng sang mi zawa chon thleng sang berania. Tin amel munu ama asmailia hama hi lim merang khatiang puchi khania. Ti hianin pasal thatak MPS vala nei don ni a kan lampui tak zeta sungkwa an sungko din tura pathian mal somna andona tluang taka ai nei te kal theina du sangna kan hlan tak zet ani e